Ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane aho tugiye kuba tuganira amakuru agezweho mu mikino. Turaza kuyahera muri ekipe ya AP Football Club yamaze kumenyeshwa itariki igomba gutomborera ekipe bazakina mu ijonjora rya mbere mu mikino ya CAF Champions League. Ni cyo kimwe kandi n'ekipe ya Rayon Sport nayo izaba itombora mu mikino ya CAF Confederations Cup. Turaza kumenya amakipe ahabwa amahirwe kuba yahura muri iyi raundi ya mbere na ekipe ya AP Football Club. Ese umutoza Talib akimara kumenya ibingibi yaje kuba atangaza iki, nawe hari icyo yaje kuba avuga. Ese gahunda zikurikiyeho muri APR ni izihe, inkera y'abahizi ipanze gute, bimeze bite? Byose turaza kuba tubigarukaho muri AP Football Club muri iki kiganiro cyacu. Ikindi kandi abagutabwa muri yombi bazira amafaranga bariye muri iyi ekipe ya AP Football Club umubare ukomeje kugenda uzamuka, bariyongera umunsi ku munsi. Hari abandi baje kubatabwa muri yombi, uraza kumenya abari bo, aho bigeze, dosiye zigeze he, ese amahirwe ahari kuri aba bantu kugira ngo babe barekurwayo ameze ate, bimeze bite, baraburanishwa ryari? Byose turabigufitiye muri iki kiganiro muri rusange. Cyo usabwa wowe no kugumana natwe tukabana tukaganira, gusabwa barugambira ugeze hano ndavuga ngo kanda ku ijambo subscribe, ubundi ukole like muri commentaire, naho tuganire udutima twishi tw'umukara n'umwe n'ibiri umukunzi wa ekipe ya AP Football Club. Ese wamaze kugura tike yo kugira ngo uzitabire inkera y'abahizi? Ndaza kukubwira nabwo uko wagura iyo tike ndetse n'ibiciro uko bihagaze muri rusange. Ikaze mwese rero aho muherereye, upfa kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ngwino tuganire twumve aya makuru y'imikino, kandi wibuke kuba wakora share kugira ngo usangize inshuti zawe aya makuru abagezweho muri iyi ekipe ya APR Football Club. Turahera ku makuru ajyanye na tombola y'imikino ya CAF Champions League. Amatariki n'isaha naho bigomba kubera byaje kuba bishyirwa ahagaragara. Ekipe ya AP Football Club rero niyo izahagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League, no kuvuga mikino y'amakipe yabaye aya mbere iwayo, cyase amakipe yatwaye ibikombe bya shampiyona iwabo. Ku munsi w'ejo nibwo hamenyekanye itariki ko tombola izaba ku wa gatandatu tariki ya 9 z'uku kwezi kwa munani, aribwo rero hazakorwa tombola yuko amakipe azahura mu majonjora yibanze ya CAF Champions League mu mwaka utaha sezo 2025-2026. Ni tombola rero izabera mu mujyi wa Dar es Salaam, ni mu gihugu cya Tanzania, kimwe mu bihugu bitatu rero byo mu karere ka Afrika Burasirazuba biri kwakira cyangwa gukinirwamo igikombe cya Afrika cy'abakinnyi bakina imbere mu gihugu cani. Ikindi kandi impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika yemeje ko amakipe 62 arimo n'iyo APR Football Club ari azakina irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo mu mwaka ushize w'imikino, no kuvuga yitwaye neza gatwara ibikombe ahanini, dore ko mu bihugu bitaratera imicyase amakipe yabo asohora ekipe imwe, hagenda ekipe yatwaye igikombe cya shampiyona gusa, mu gihe mu bihugu bifite amakipe akomeye afite amanota meza muri CAF usanga basohoye amakipe abiri muri CAF Champions League ndetse n'izindi muri CAF Confederations Cup. Rero hano twaganiriye turebara hamwe amakipe ashobora guhura n'iyi APR Football Club muri ayo makipe 62. Gusa cyo wamenya nuko bitandukanye n'imyaka yabanje kuri iyi nshuro, amakipe abiri yonyine ariyo Al Ahly yo mu Misiri na Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo niyo makipe atazakina amajonjora yibanze cyase ijonjora rya mbere rya preliminary round. Bivuze ko andi makipe rero 60 yose azahura hagati yayo, hakavamo 30 ajya mu cyiciro cya kabiri cyase muri round ya kabiri, agasangayo ayo Mamelodi Sundowns ndetse ni na Al Ahly, ubundi bagakina imikino ya kamaramaka ishyira mu matsinda. Yazakomeza kuri iyo round ya kabiri niyo azinjira mu matsinda ya CAF Champions League.
Nubwo rero kafu itari yashyira hanze udukangara tuzifashishwa muri tombola, mu myaka yashize imikino y'amajonjora y'ibanze yahuzaga akenshi amakipe aturuka mu karere kamwe, bivuze ko AP Football Club yabifite amahirwe yo guhura n'imwe mu makipe ya hafi aha mu karere. Amakipe yo mu karere rero azitabira iri rushanwa rya CAF Champions League harimo Vipers Sport Club yo muri Uganda, harimo El Merreikh Bentu yo muri Sudani y'Epfo, harimo Murandege yo muri Zanzibar, harimo Al Hilal yo muri Sudani, harimo Kenya Police yo muri Kenya, harimo Ethiopian Insurance yo muri Ethiopia, akabamo MCC yo muri Somalia, akabamo AP Football Club yo mu Rwanda, Grenoir y'i Burundi, Young Africans, Simba Sport Club zo muri Tanzania, ndetse na Asasi Djibouti Telecom yo mu gihugu cya Djibouti. Byanze bikunze rero iyi equipe ya AP Football Club igomba gutombora muri aya makipe yo mu karere u Rwanda ruhereremo, kuko niho bakina nko mu mazone, ugasanga amakipe yegeranye niyo abanje guhura muri raundi ya mbere. Ubwo rero muri ayo makipe dusomye haruguru ko muri ekipe ya APR, ubwo APR niyo igomba gutombora imwe muri ayo ma ekipe. Impinduka z'amakipe rero azakina amajonjora yibanze ariko zishobora gutuma amakipe yo mu karere atombora bwa mbere ibigugu bikomeye, dore ko aka karere ari kamwe mu tudafite amanota menshi mu marushanwa nyafrika, no kuvuga ya mibare cyangwa se icyo bita coefficient ku maklebe ko aba yaragiye yitwara, aho ko yitwaye mu myaka yashize nibyo bituma atombora neza. Tombola rero iri ku munsi wo kuwa gatandatu, ikazerekana inzira nziza cyangwa se mbi ikipe ya AP Football Club izanyuramo mu gihe yaba amirenza amajonjora yibanze nk'uko byitezwe n'abakunzi bayo, kuko inzozi za AP Football Club ni ukugera mu matsinda. Umutoza mukuru rero w'ikipe ya AP Football Club amwita Abdurrahim Talib yavuze ko afite icyizere ko ikipe ye izitwara neza mu marushanwa mpuzamahanga, kuko ari imwe mu ntego zamuzanye, kandi akavuga ko abakinnyi afite bamuhereza icyizere gifatika cyo kuba yagira icyo akora ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se hano ku mugabane wa Afurika, kuko mu masezerano byasinye no kugeza iyi kipe mu matsinda ikayakandagiramo bwa mbere mu mateka yayo kuva yashingwa mu matsinda ya CAF Champions League. Amatariki rero iyi mikino ya CAF Champions League izaberaho ni hagati ya tariki ya 19 na tariki ya 21 zo kwezi kwa cyenda, nibwo iyi preliminary round cyangwa ijonjora rya mbere imikino izakinwa, mu gihe umukino wo kwishyura uzakinwa nyuma y'icyumweru uwo mukino ubanza ubaye. Icyiciro gikurikira rero cy'imikino ishyira amatsinda yo kizakinwamo imikino ibanza hagati ya 17 na 19 z'ukwezi kwa 10, mu gihe iyo kwishyura izaba hagati ya tariki 24 na 26 ukwezi ni ukwa 10. APR Football Club rero kimwe n'indi makipe 59 azakina amajonjora yibanze ya CAF Champions League, ndetse akaba yaratangiye no kwandikisha abakinnyi azakoresha guhera tariki ya mbere z'uku kwezi kwa munani. Igikorwa kizasozwa rero tariki ya 31 n'ubundi z'uku kwezi kwa munani. Indi gahunda rero ikurikiyeho muri ekipe ya AP Football Club niyo bise inkera y'abahizi. Iyi nkera y'abahizi rero izatangira tariki ya 17 z'uku kwezi, no kuvuga muri weekend y'icyumweru gitaha kizakurikira iki tugiye kwinjiramo. Aho rero ekipe ya AP Football Club izakina imikino itandukanye ya gishuti, harimo amakipe abiri impuzamahanga cyangwa se aturutse hanze y'u Rwanda ariyo Power Dynamos ndetse na ekipe ya Azamu FC iyo muri Tanzania. Ni kimwe kandi giteguye neza, kuko ekipe ya AP Football Club izakina andi makipe abiri iyo mu Rwanda, harimo ekipe ya Police Football Club ndetse na ekipe ya AS do Kigali. Amatike rero yamaze kuba agera hanze, nawe ushobora kuba wagura itike yawe nonaha, ugakanda rero akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 12 ubundi
ukaba wagura etike yawe, aho aha make ari inoti 3,000, VIP ni 20,000, VVIP ni 30,000, Executive Seat ni 100,000, mu gihe Skybox ari miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Cyase ukaba wakoresha website ukayigura uciye ku cyitwa tk.since.event, ukaba wagura etike. Cyase ukanyura no kuri website y'ikipe ya APR Football Club ni aprfc.rw, naho wabasha kwibikaho itike yawe kugira ngo uzabe uri muri stade Amahoro mu cyumweru cyahariwe inkera y'abahizi, cyase kiswe inkera y'abahizi. Ubwo APR umukino mbeze okina tariki ya 17 ikina na ekipe ya Power Dynamos muri rusanya. Cyo ni kijyanye n'inkera y'abahizi rero. APR Football Club yo ikaba ikomeje imyitozo yitegura iyi mikino ezatangira ku itariki ya 17 muri rusange, mu gihe bazaba bategereje ko shampiyona y'u Rwanda itangira mu kwezi kwa 9. Bagomba kuba bateguye irushanwa ryo kuba bakina ndetse bamenyera ikibuga, bamenyereza n'abakinyi babo bashya muri rusange. Ikindi kandi ni kujyanye n'abaregwa bashinjwa kuba barariye amafaranga ya ekipe ya APR Football Club. Rero abo bose bagomeje gutabwa muri yombi gake kuko RDF bushize yasohoye itangazo ivuga ko amaze gutabwa muri yombi abasivile bagera kuri 20 ndetse n'aba ofisiye cyase ingabo, abakozi ba RDF n'ubundi bagera kuri 2 bakaba bafunze rero bombi bategerejwe kuba bacishwa imbere ya sentare kugira ngo bagire ibyo baba. Rero n'abandi bakomeje kugenda bafatwa umunsi ku munsi, aho ku munsi w'ejo witwa Mucyo Anta biganiro ku makuru dukura kuri bagenzi bacu bagiye batangaza bavuga ko nawe yatawe muri yombi. Rero ngo akaba hagiye gukurikiranwa abandi abanyamakuru rwose nabo ngo biteganijwe ko nta gendutse nabo batanya kubakora iperereza, ubundi nabo bakaba batabwa muri yombi. Ni kese ndende tutegereje kureba ibizavamo, gusa icyo wamenya nuko abo bose bazaburanishwa n'inzego za gisirikare, baba ari abo basivile ndetse n'aba ofisiye cyase nizo ngabo z'u Rwanda zakoze muri ayo manyanga cyase zagaragaye muri ayo manyanga yakozwe mu kurya amafaranga ya APR mu gukoresha umutungo w'igihugu cyase w'urwego rwa leta mu buryo bunyuranije n'amategeko, nk'ibyaha bimwe mu byo RDF yaje kubisora mu itangazo ryayo muri rusange. Nibyo nabo nkubwiye kuri ekipe ya APR Football Club rero itegura iyo mikino ya gishuti ndetse n'uburyo umutoza Abdurahim Talib yavuze ku kijyanye na Tombola n'igihe izabera. Nababwiye ni tariki ya 9 ikabera mu gihugu cya Tanzania, nukuba ko ari ku munsi wo kuwa 6 w'iki cyumweru. Nabwo amakipe ashobora gutomborwa cyase gutomborana na ekipe ya APR Football Club. Byose rero ni ukubitegereza tukareba uko bizaba birangiye. Ubundi reka ngewe mbifurize kugira ibihe byiza, nkubwira ngo kanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru menshi agezweho by'umwihariko kuri ekipe ya APR Football Club, kandi ukande like, ubundi duhure no muri commentaire. Wibuke no gukora share kugira ngo usangize abandi aya makuru meza.